bora tuwekirete wira nini ati Wero TV twandite miriki shigone bunge Kiambere North utiero te kwithira wekulukirwa ni makareka yonthe ntere unende yatiere mathaa ya makaithurano bi kwithira bikiboithikandi kibeto banthe tomutugi kare na ritamwaniki ibambite kambe nteri utieri bakwithira betumenyethia buragwetete na mbere nteri uno withira kiaraniria batu okulukira na mbeto SMS niyo 23578 na tukethia tukithoma ntumiri chiaku yaya muyagera tukuthuranirite Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. IBC kulikithia ukinyanila kwa mibango yonthe wetere ithurano binini gishigone Kiambere North. Twakuretera riboti ya mwanya kumureka weti na mbere gishigone Kiambere North na inyama bataro ya kariba guntuko. Gachagua na Kindiki kuthimana kathari mpumi chithurano mbere North kiregerwa kuringithia bonene siasa chia Mount Kenya. Na kiemurimi we omekiumia kietwe mureka kutherema kiurimi bwa kuungania mira. Kathosha mwenye muno nontuboko na kanyaga kwatanira bado kiende tochi yetu onimbeto awini wa Kinyeru na muonanelia wetu wa mathithio tukobwerwari Purity Richard tukiambirire ni ati yatiere mathaa ya makai ya kithurano binini pirabiregeretwe kwithira bikiboithika ntere mwanya thiorone ya Kenya gicigo bunge Kiambere North kekimwe kia gicigo bunge akira gikaithira gikiamukira ithurano bi atwatane na mwandiki wetu wa ndeto mutugi kare ura wambite kambe ntere Kiambere North atumenyethie buragwitite na mbere mutugi ukethira nombi kwa kanyiga ku tutariria buragwitite na mbere na mibango ntere iyo. Ibwega wini wa Kinyeru aja ndungi kuletwa Kariguri gishigo mbunge county ya Embu gishigo mbunge Kiambere North no toro kona neje nenjira nene ya kuma town ya Embu na itite gishigo mbunge Kiambere North townine kana thokone ya Chicago na indara kwirire mudajogoro itumbite kwithira twambite kambi aja gishigo mbunge iki kenda tugatigira itukumurika makarika ja kidwano kiniki akiumbite kwithira kirintereji na tukuye narua no ntwigoro siasa kana campaign chombira kwa chikingwa narua ukarimubira kirutero rwa IBC aria batinda kwithuranira na itukumbite kuya tuke bariongera gitwana kana talent center irekera ire kiri skuru ya Chicago kama kwithira ngitimana na returning officer onaombere kwithira agitweresa ati ibombete kwithira bakithuranira bakongana gutigira bakaringithia kithurano wiki na njira ya uma na Weru na nkuruki bakomba kwithira baithuranirite bakongana gutigira utige tugikura no ntugite commission ibete kwithira kibanenkeria into bionde kana mathaga jonde jaraja kwendeka kiri ruterwa kuringithia kura kurikani gishigo mbunge Kiambere North kiri na wandi ithatu alabombete kwithira balina kana itobya kuringira kura bikomba kwa bile igana rimwe la 34 na gishigo mbunge kiri na kura ngiri 55 igana rimwe la 24 na narua kiri uranda tinda Mbere North ruru ni rugono rurambirite ngikuthuranira
nyuma ya siasa kuingwa igoro tuthengerete kiri ithurano binini biria bierigire jakiri mongo jwa Kenya ntuku ya Ramisi ya kiumia giki aja twambite kambe gicigo mbunge kia mbere nothi ni nchwene na murungamiri ithurano ntereji urani John Kinyua na tukere nawe na ugite ni baibangite bokung'ana na ni bamukirite mathaga jonthe ja kuringithia kura iji. We are well prepared in Mbeere North constituency IBC team for the by-election which will be done on 27, that is Thursday. All the materials have been provided by the Commission, both strategic and non-strategic materials. Kuru Kinyua na ugete abisa barabakaringithia kura aja gicigo mbunge kia Mbeere North ni baibangite bunkatha withira bagitithia mutaratara juu na mbere. Our personnel are well prepared. You can see some of them there, and we have trained the presiding officer, deputy presiding officer, and the clerks, and all of them are ready to go into the field and conduct the election. Gicigo mbunge kia Mbeere North kiri na wandi thatu kiri na itobia kuringira kura igana rimwe ria 34 na Nkuru kiri na aringi kura 55,000 igana rimwe ria 24. Mbeere North constituency has 134 polling stations, and we have 55,124 registered voters distributed in the polling stations which are within the 3 wards, that is Ndawa, Mominji and Ivorore wards. Muthiene Kinyua riuga kura ntuku ya Ramisi ikambiria kuringwa kuma thaa 10 cia rukiri munka thaa 10 mchogoro na akiuga bo barinkia ama ya MBC bakethira bakeja na kithurano kiri na uma na weru. Elections are supposed to start at 6 a.m. and the polling stations are supposed to close at 5 p.m. However, the voters who will be in the queue at 5 p.m., they will be permitted to cast their ballot. ABC is promising the people of Mbeere North that it will conduct free, fair, and credible election. So we are urging the voters, all the voters from Mbeere North constituency, to avail themselves on Thursday, 27th, so that they can participate already to elect their leader. Kuma gicigo mbunge kia Mbeere North kaunti ya Embu nkiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Utongeria bwa gicigo bunge kia Mbeere North bwethire bwetirwa kianya nyuma ya Minister Geoffrey Ruku kwithira akithurwa ya Minister wa utungata bwa mwingi na kanya kau gutirwa asiasa barabonekete kwithira bagichumiria ibwa kenda kuyokia kianya kio. Mwandiki wetu wa Ndeto Rita Mwaniki na ithirite agitubanganiria ya maingi ukoni ya gicigo bunge kia Mbeere North. Rita kethira nombi kwa no withire wetutariria ya maingi ukonia gicigo bunge kia Mbeere North. Onea Rita. Gicigo mbunge kia Mbeere Iguru ni miene imwe ya kaunti ya Embu iria itagwataga mbura ya kwigana iria ngiuga na kithungu semi arid. Miene no barabara nyingi itikoragwa inthondeke itina rami. Andu engi a mwena uyu matina mai matheru ma kunyua, engi nao matina mai ma kurima. Kwa uguo kithurano giki kinini kia tariki 27 baria aikari a mwena uyu wa Mbeere North mauka makithura mumbunge Museru ni korwa eta mwirigiriro Museru kuri aikia kura aya ati ni mauka makigwata barabara mbega, makora makigwata mai matheru ma kunyua, makora makigwata mai ma kurima, makora makigwata mathibitari mega, na uguo ino ni koeta mwambiririo Museru kuri aikia kura aya. Ni twaraniritie nao akuma mwena uyu miena ngurani, mwena Ciara, mwena Ciakago, na ino niyo ripoti iria tukubariritie.
Guku kithurano kinini kia umbunge kia gicigo mbunge ya Mbereguru gitigarĩtie mĩthenya ĩrĩ tu nĩ tucerete maturari mwena uyu kwaraniria na ekari a guku kumenya matanya mao ni marĩkũ na mũtongoria ũrĩa makathura. Mirandi ya barabara nĩ gwetetwo ni ekari Karundo kuona barabara nyingi cia mwena uyu ikoretwo irĩ njoku gwa kavinda karasa. Uria nake uria Ngai angĩtũrathima nake atwikire maundu ma development taru guku gwetu mbere nothi mabarabara ni maindire thina muno ongeroria barabara teno ithiete ya Kirie tutulite twiriritwe ni tugwikirwa rami na rami ndire oneka wathi njira teno ya Kageri wanero nironeka ino gondereru wa rami undure na thina guku gwetu muno mbere ningira tongoria mara tukugwata mangitwikira ni uvoro ije barabara fa maendeleo maria maratigiriritwe ni MP uria uraikuo barabara iraimbikire rami ya kuthie kuma Ciakagwe thiete ya Gatito ithiete ivungurie nginyagia iciara ni nyambiririe na marori maikuo riu nake MP guku riu uria turenda uria uretwa tikumugweta MP uria turenda riu ithaa riri turenda MP wa guka guturikiria barabara gutwikirira thitima guturetere mbasari na kuretere maendeleo guku gwetu Mbere North. Wauguo kuri na aria merigirite ati mumbunge wao Mucero akamateithia kugia mai ma kunyua na ma kurima undu umwe na gukiriria kithomo mwena uyu. Taru ni mumbikiru no nirekirwa thitima gwakwa kingi ni ndagwikirwa thitima ningioria maendeleo ma muthemba tocio no werewa na andu ama gututhondekera na mundu no gututhondekera barabara tondu taru barabara ya nakugwe tondu taru ni njoku ivano gu marima ndiana ndithondekagwa tuge taru gwikira manje gwikira manje gutiri aya kwendereithia toguru kwarendereithagia maundu ma kithomo gutulivira ciana bici guturugamirira njira cia muthemba ucio uri na thina guku gwetu muno mbere ningira tongoria maria tukugwata mangitwikira ni uvoro ije barabara kana uvoro ije mai tondu mumbere akona mai no hauma ndumari tondu mumbere miaka yake yonde kire gituritie mumbere thinari muno ni manji ucio niguo komboreto kwa twina guo muno na maundu megie barabara. Ayuthi nao matiratigwa na vuva makiendaga mirandi ya kumathondekera mieke ya mawira. Sasa mimi kama youth mimi sasa mimi nataka ule mbunge mwenye ataingia sisi sasa sisi kama Gen Z ama watu wote wanaishi atushughulikia trees atupe loans tuanze biashara. Mbunge wetu anze at least atupe loans tuanze biashara. Gutindire barabara gutindire mbasari no mundu gutine utima mbasari at least sasa hapo tunaona ni kama ana mtoto wako nyumbani anataka kushughulikiwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Na kaiteneka twithire nende tukiwatanira na andiki baadheto bandheto bebo baile Rita Mwaniki wa Mushiri na mwandiki wetu wa Ndeto Mutugie Karebe Drebeto Nyambicha Chiongwa chia dhaibura gwitite na mbere kimibango kithurano bipi nini biantere chia Mbere North. Tugeta na mbere kwithira twambite kambi kiri gicigo mbunge kia Mbere North itigerie mathaja makai tukwimona mathaja makai kenda kithoro kikiomba kwithira kigitikaka kaliba Mbere North bwemba kwa beshumire bachagura kana bathura mubunge wao umwero kurikane gicigo mbunge iki kithirite kimwari umubunge muno na withirite kimererwa mata bakionania barina kadari nkuruki otorana gwetwithirite tukibone ka tukigutariria kiruze rumwe orogutwa Leonard muthende thirite agwati mbaru ni nkiama iri thirikari ne batongetwo ni DP kithure kindiki na kwena Newton Karish muranwe thirite agwati mbaru ni nkiama ruregani na thirikari batongetwo ni ura wa DP Rigathi Gachagua kile kithwano giki kira muno kiruterwa Mount Kenya East kwamba kwithira
ikionania njamba yongwa niriku na batu tugete tute kura magoro tute kura ikinya tukomba kuthira tukarite gicibone kungeke kero tigera ya kumera itukugutariria nonto Mbeya rojo tukomba kwithira twikuretera tatwikoni ura nkiame MBC umbite kwithegita na mbere kwithuranira bakinyite na kethira ballot box matasi ja kuringa kura ja komba kwithira ja kinenkanirwa ja kinya itone bya kuringira kura na mantu ja mengi ja tukomba kwithira tukibonenkeria na nandi ndenda kunenkera lita Monica Mushiri ombe kwithira agitutari gishigo mbunge iki kadiata na imbitomba kwithira tugetera mono tukuyalamisira turigite kidurana Gicigo mbunge giki kia mbere guru kana mbere north kiri na wondi ithatu niyo Evurore, Momenje na Ndawa na tukiroria polling stations iria ciekuo ni polling stations 135 tukiroria aikia kura aria mari thiini wa constituency ino ya mbere north ni 55,124 tukithie kuri wa wondi mweno Evurore niko kwina aikia kura aria engi muno aria ni 26,393 irumiritwe ni Ndawa ward iria ina aikia kura 18,882 na Momenje niyo ina aikia kura aria anini muno niyo 9,849 jau na jangi tukomba kwithira twambite miri na twikirite maguru yetu na nyamono gutigira ogwe muraithiria na muthikire Weru TV tukomba kwithira gikurukirwa kiria gikwendera aja gicigo mbunge kia mbere north na kimaja county ya Embu gicigo mbunge kia mbere north ni ukambita Butugi kare nani kuma mweno uyu wa gicigo mbunge kia mbere north mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kathosha mwanya muno kiewe Rita Mwaniki na kiewe Mutugi kare hatonekanya kunogoka nini ndutachokera ni nkindano chia mbere no thiritirite mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki baikirithana nene omutongere akienda kuonekana nuwewe na ugentere chia Kirimara inyume akaitate kuraya ogeta kuraya Thongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangita ngacherewa. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria lebine ro ngete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha.
Bishop Richard na Mary Mochangi va kanisa ya Deliverance Church International Mount Kenya Central Region bari na kugwerwa bakibugwata ogeni kiri kigomano kia Daughters of Faith 2025. Kigomano giki gikagitwo Jumatano tariki 26 na Juma tariki 28 mwezi Jojo ara skuru ya Nkobo Boys High School. Mwaka Jojo tukagwata ogeni Reverend Eunice Rotich ureni National Coordinator wa Daughters of Faith bari na Reverend Joan Alex Regional Coordinator ore Nkorokine Host Minister. Theme ya kigomano giki ni Decorating the Crown of Rejoicing kuma kire Yukure 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Ejaweregerete kweruwa na gutemania na mwathani buimve ibogwati ogeni. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Ni unga gani umenipikia? Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli. Extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikuracietikitie na gukarabwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Aja Highlands tukuragia mwana okuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kwimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa utea mathomone jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankathishia guru na baije ngogi yao bwega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ogwatire mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bo anteto nkurukiringa thimo namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme,
celebrating excellence in skills to transform communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huyu ni Brayo. Hikrisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hata tulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hikrisi upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Nenda kama nenda. Yes, ndio wenyendo gendo bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwetirwa kale ona ndese. Mbie kwende. Baro mwe wewe chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kana Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Gakwata ogeni orengia twithiretwo kithomo imwe cia ntumirira ciithirete cietukinyila methene tu ya ntheto akiwa kwa Weru TV. Mimi naomba IEBC kuzuia wizi wa kura vile iwezekanavyo ikirimi kumantereche kuma sif kiwa kwa Muga ndi Mutugi Kajana kumantereche Nyankine. Naomba uchaguzi uwe wenye haki. Kiongi ukwithirage andikite akawa Isaya Nkobito wakiotene baseline na watakia watu wa Mbere North wakati mwema wakati wa uchaguzi na wajue kwamba kuna maisha yataendelea uchaguzi utakapopita. Dumisheni amani na umoja na chuki mweke kando. Tugichokera nkindano ya Mbere North netierete mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua na munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki bakithimana kathari siasa o umwe akionekana kwenda kulikithia wino wa timbaru Kiremara baileba ikie kampeni chionte ribonekete kwithira bakithikirithana Kindiki akionekana weka michemanio minene ya gisiasa kurombera Leonard wa Muthende kura nwe Gachagua hagitanja kwanja ntora gwa ntora na moroto ya kurombera Newton Karish kura mpumi Chialamisi nendikethira china urito bonene kieba ile bage siasa. Morgan Mwetino tudhuranirite ribotie.
Siasa cha kuthura mubunge wa Mbeere North no igwete Mwangi bubu ni nyuma ura wari mubunge wa Geoffrey Ruku kuthura ja waziri ni Rais Ruto nyuma ya Ruku guchieberia ja mubunge igwatigiro na kanya karaga kuchiretia aruri gitigiki ja Newton Karish, Leo wa Muthende na Duncan Mbowe. Nkirithano chia Mbeere North chiamberirie mweri jwa mbere nyuma ya Ruku gutwika minister kiri kiuthurano kimwe kaunti ya Embu netire thirikari mirandi ya kari untu burabwaretere nkirithano gategate kawe na Profesa Kithure Kindiki. Ile barabara ya Giguyani kuelekea Momenji kwenda Kerie kufika Ishara pia Your Excellency, hao wazee wanaomba uone kama hiyo barabara itaekwa rami mwaka huu. Hiyo mambo unaniambia hapa sasa, wewe sio mbunge tena, wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia, tunaenda kusukuma na wewe. Wewe sio mbunge wa kusema serikali hiyo, serikali ni wewe. Kwani serikali ni nani tena? We sit with you in cabinet. That is the highest decision making body of the country. Na chairman ni rais. Na mtu yake ya mkono ni mimi. So you cannot be a minister na badala usaidie wananchi kuelewa program ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane, unakuja hapa kulia, kuchochea na kulalamika. It is not possible. Ukitaka kulalamika, out. Kama umeshindwa kutetea watu, out. Nandika gitene katuri nkindano ya Mbeere North nigwete Mwangi nyuma ya IBC gutumire kithurano kinini kia Mbeere North mantu ijarutiri. Leo wa Muthende ura urungina kiama kia UDA agwatimbaru ni munini wa Rais Kithure Kindiki na njore yonthe thirikari ibakirithene bonene na Newton Karish ura ugwatimbaru ni Rutere Ruregani rutongeretwe ni Rigathi Gachagua na Justin Muturi. Nwanga mongebe njando wakwa toga tuevamwe sira tuyatu kabisa totonye mbunge Muthende amurutira wera na Kevinyo atapodhurukania ciana cionde ciakwa ciana cionde tuivembasare shetani ashindwe. Tugite turi andu ma Mbeere North na nitwitikanĩtie. The people of Mbeere North have made a decision that you are not going to take a thief to parliament. Nchamurano na nchokanirio ya miario ni kujiribu nene kuma kirintere choiziri. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Wa Muthende ni fire si fire. Mtu mungwana. Mtu ana kisirani. Mtu mcha Mungu. Mtu akona maono. Wacha nione kula ya wa Muthende. Saa ile Kasongo alituma hii soprano na pesa na magunia na helikopta. Sasa nikaona hii watu ya Mbeere wacha wanyoe Kasongo kidogo. Kasongo wanyolewe wasinyolewe. Nikafungua hii hoteli tena wiki moja. Soprano wamesukuka hapa na pesa na magunia. Wa Mbeere wamekula. Hiyo pesa imetumika Mbeere zaidi ya milioni 600. Ili tosha kuunganisha kila boma Mbeere North ikuwe na stima. I'm telling you. Gachagua atakuaibisha, wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio kuja kucheza naye. Mimi nimekuwa Senate miaka 10. Mimi nimekuwa Deputy Speaker. Nimekuwa Majority Leader. Nimekuwa Interior Minister. Nimekuwa vitu mingi. Wewe ni one term MP. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi. Ukiendelea kunitusi, wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Wewe Kindiki, nilisikia wewe ukitisha sisi, ati natuambia ati tutajua wewe ni mwanaume. Sasa hata kama tunataka kujua wewe ni mwanaume, si utafute sauti ya kututisha. Hasa wewe unasimama, mimi mtajua mimi ni fanya sifa. Si utafuta hata sauti ya kututisha. Sisi watu ya kutishana nao, hapana wewe. Na nandikira gieteri ni mpumi chekithurano kia Mbeere North kuonania nowe na kathari gategate ka Rutere Ruregani na thirikari mbere ya kithurano gia 2027. Morgan Mwiti, Weru TV.
Musafara yo akumenyethia mwingi uguni bwa kambuni ya Greenleaf Crop Protection Limited iyo kinyete ntuku ya ithano na arari mikuma nkobo mitungu acharia na kaguma bethirete na kaita keaga kwithira bakiaraniria na atangazaji ba Wero TV na Wero FM na nyakuona kanya kwithira bakithomithwa ya maingi ukonia ndawa ichi ya Greenleaf. Imo safara yo kambuni ya kubwethia ndawa na intobinge bioremi Greenleaf Crop Protection Africa bawatanirete na Wero TV na Wero FM betete mbere na ndio ngachiote manena arimi intere mwanya ubatara no bamenyethie iguru ria ndawa icio na mathaga yangi ya urimi na thaituri Wero TV na Wero FM na Greenleaf Crop Protection Africa rwari musafara yo yukumete ntuku ya ithano ibakinyete ntere mwanya cia nkobo mitungu charia na kaguma obakimenyethia akari ya maingi okonia ndawa ii arimi na akari nabo bakionania wetekio na ndawa ii na bechokia nkatho manto folia weto ravende toto nekora folia ji complete folia ina intobita ntato na nevyo ina nitrogen phosphorus na potassium eshoka yongero geto tota manganese boro na zinc onde goro wato kuna folia ere weto ravende toto manto jaku ya kedoje choa nekora manto ya kedoje mbio choa manto turuga yani turuga tumembio tumemunduna tujage folia yebo memunduna tujage folia haleluya bere molemio Urole magampepe na munya. Oh yes. Ndiendo kwera kintu kya gitu chumbura imanginyo ja mpepe. Kana kira totaga 4 armyworm. 4 armyworm. Greenleaf Crop Protection ne ko tete ndawe gwito benzrone. No tutu ko donde kira ndawe to escort. Oh yes. ndi turaletia ndawe no maarufu nkoroki escort. Ndawe gwito benzrone. Benzrone ni ndetu ndawe ijere. Igakuragira ando tinakuragira makome. Honde kwera murimi eketho tatumira benzrone. Yes. Ugota mamundune. Pando ro mundune. Kuma mundune weja warone na benzrone. Benzro unda metumira kainda weje ambe itakogeria rira kore ambere netedia nyani ngwankera ari bakwa bonde baturi mabonda weni utedia yi ondo ndingiri gutosimbura kawene isembe tokugira gwatuika indo yothe kampani hiyo mbeta kuthondeka ndawa injero ira turite tete arimi kwa miaka mingi zaidi lakini thini turoni arimi bale meto muno sana imaginyo mampempe na marindi bagi bagita matanguri shabgram maginyo mande goma mutetuni na kampani yone gete kurutandago enu ewetwa Benzron talam badawa ikuma kambuni ya Greenleaf yubenyeleti oguni bonda wai okategera kemure myo mitongo uro kuri mandengo uro kuri mambosho uro kuri maganyandoroko kubaretereta ndawa ya kurigeria togosi ya kurigeria manyinyo ya kurigeria Nyakajogu na ndawa reto bilione kuma Greenleaf Crop Protection Africa Limited. Kweroyo tukethera twita nterecia igembe tukambereria mudhara twete kangeta twete lare twete mutwate na break ya mwisho ikethira ire antoye kene ya kiengo na rwari kie muremi we ometwe mureka Martin Murethi kumantura ya mutunyi ora withirete akitheremane ne akioremi bwa kungania himera gechunje kira tubanganiretwe mwandiki wetu Andeto Komekinywa. Uju Martin Murethi kuma mutunyi mairi inyanya bore nyuma yawe kwaga ngugi ya tourism Murethi atonyere kiri urimi na eje nio obichia wa ire anene ndaga ngugi tourism na nio ndathomete mbingi nkagita so I did something else yethro inyai past tourism ira ndagitite na at the same time they in line with what I learned no itura riri yao ira riri gwiturietwa rite na weti na mbere na nuntu Murethi na tongeretie nduki mbithi no bobo ibo mbithite gutongeria ntura eje ichenchirwa rietwa nuntu banguge iria agwita ndabera kayole riwiri toritibwa riu tukari chenjerietwa na torit nguge ira tugwita aja kugeta wa ndeta munde na joro ja muntu uri o makuyu kana muntu uri o azola kana muntu uri o strawberry Murethi ri imbiure maga ndima matunguru thaizi ntonyerete urimi bwa strawberry ndima broccoli ndima cauliflower ndima beetroot
na yellow pepper kinyacho indema. Urimi bwo bweru bwitagwa vertical garden murethi na bwamukirite no indi ababa ingi batamenya kithomo giki. Vertical nonto bwa ginto kia mbere strawberry katunda very delicate na katendete ruko. Rinda gekira kiri vertical garden kethero chichura churi ko te no chikethero che in contact na tiri. Kaire kugita mulch kiri vertical garden ni very easy. Ngathithia tu artificial mulch ya kwenya kie njomo na ntunda chako tero chikethero chigechafuka. Another reason ya kwenda vertical. Space area nka utilize kanafasi karakareo. Anti okuria murithi ntumiri ira wenyo ni iri gukingugira ugwita. Batukira tukwa advocate na inya ikwa add value into bira bio karaje kabite gutumika. Tukabia add value wekethero gegintu kingi gigutumika. Taya menya ogeta withiri bieje bigwitithia nare. Oni mbona atairi thithi mweje nkona munda. Antu ni Aweru TV murimi uri ume na kome kinywa. Kwingine kuni ati nyuma ya maandamano ya kariba ntere chia kathetene igoro bakitheta nonto bwa barabara ya Kirwa weta Gitoro nendi mubunge wa gishiko bunge Kebore mugambire dekirene thirete akiarerio ntobo na weta andamani enyange ni nyagi thoni na rethirete akiwa uti weti na mbere akethira gikia na ri akiwa inyambecha irachethirete kiathulilwa antere I kethiregi kwa wadi nengie irachina karibe na giteyo na inyanthoni mwandiketu anthe tugakimutegi na tumenyethe na njira ikinyanirite. Nyuma ya karibanari kuandamana igoro na kuinga njira ya kuma Kirwa kuthi Gitoro bakiromba mujumbe wa mugambire ndikiri kubekira barabara ino rami endere ndikiri na ugite weburu atikinyithia kuguru gwake ntere ino kubathikiria nonto bona enyange na atire na kanya ga gukara nthi nabo. Sitaenda kukaa nao au siulana na wanadio barabara waende warekebishe. Waende wafanye nini? Warekebishe wenyewe. Sina wakati na wao vijana. Sina wakati na wao vijana wanakai. Na nimesema vijana wanakai. Wanaenda kuja barabara, mama yangu yanapelekwa hospitali. Sasa waje tuone kesho kama wataenda. Na huko siendi na sitaenda. I will not go. Nyinyi mfanye hivyo. Mseme I am not going to go and I am not going to discuss. Sitaenda kufanya mkutano na watu wa kwani. Those are criminals. Vijana wamekuwa kwa barabara kuharibu barabara ni wahalifu. Kama ni siasa ama ni nini sitaenda huko. Sasa unataka barabara rekebisheni. Kama mnataka watu waongee kweli watu wazuri. Hakuna mambo ya kupembelezana. Kuna magari. Vijana wamekuwa kwa barabara kuharibu barabara ni wahalifu. Kama ni siasa ama ni nini sitaenda huko. Sasa unataka barabara rekebisheni. Kama mnataka watu waongee kweli watu wazuri. Hakuna mambo ya kupembelezana. Kuna magari. Kuna hata ya kupembelezana vijana. Na mweke hiyo kwa redio leo na kwa TV. Mseme Ndindi amesema sitaenda huko. Hapana. Yes. Mkurukire ndikiri ariuga nonto akaribanari takabata kwenda barabara we akathukia mbechi ni tengereto barabara enu aire guntu kungi kura kwena thini ya barabara takisima kura kwaragiria ri. Na hiyo pesa ile nilikuwa nataka nimalize barabara nitaenda hapa Kisima. Wao wanataka barabara si ndio? Leta barabara kwa nini inatakikana? Si ndio namna hiyo? Nataka hiyo barabara ikuje huko. So watu wa magazeti mwandike nimesema sitaenda kunegotiate na wahalifu. Sijui mnatoka barabara. Sasa wengine wanaenda kukata barabara tunasema wengine asema kupitia hapo sina wakati. Niko watu wana shida ya barabara. Wacha hiyo pesa tuende kumalizia hapa tulete pande. Kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi.
Atonekanya kundoka nini nduto chokere mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigioro watanirite na wakolo twandorothi muthoni prabonekete okinyantere mwanya yeshigone bunge Kenya kuonekana kwithira bakiringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto kuona kibindi kingi giotongeria John Paul kulokinonekete kwithira kiariria uyukania bwa makuruto baburithi nyuma akaitate kuraya ugeta kuraya. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue, premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Imaitas Digital Media and Broadcasting Training Institute DMBTI nitwirutanirite kureto thongi kiri kithomo kia wandiki bwa nteto nitukuritana aritwa betu nkwagaya na uteabure bukabatetheria kiri wandiki bwa nteto na uthondeki bwa ipindi bya TV wamwenda kubamenyanithia na gwati marubange kiri kiwanda giki aja DMBTI turiokenda kunekeria mwana waku kithomo kiri gikamutonyithia ngugine worio ari kisukuru ciandikithie wigwatire kithomo kuma kiri arimu betu bare bare na uteabo miaka mingi guciandikithia riungira www.kimaitasdigitalmedia.co.ke kanoringe thimukiri 0768 386 883 kenda kumenya nkuruki. DMBTI turi barabara nene ya kuma Meru gwita Maua nusu kilomita kuma Kemu campus ujukania bwa January 2026 no bwiti tena mbere. Huyu ni Brayo. Hikrisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hata tulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hikrisi upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated.
Nurturing the world. Available in a store near you. Ngakwato ageni orengi na katho cia mwanya no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu tuichokirani ati mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na watanirite na wakolotwa Ndorothi Muthoni arabakinyete ntere cia kathetu kuongela sumbe kirwimbo rwa tutambawite be watambaru Rais Ruto nontu ibaichie bakitha matunda kulukira Profesa Kithure Kindiki kwithira aria kwina unene. John Paul nachokete aririo yukania bwa makurutu ya borithi ontubra boretete muthutira yo munene ntere uyapra tutariro mwandiki wetu Andeto Marion Karugi. Kariba Kithetu wa dini ya Mau agiciokia ubunge kia Igembe South ni baukarina kanyake ya kuatanira na tongeria mwanya baraba ukinyete kwaranira nabo batongeretwe ni mubunge wa John Paul Mwirigi, mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni na Gideon Kimathi urani director wa protocol bisini ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Nini noma si noma? Fire si fire. Ni baurite akari kuyeka thirikari bakiwatoka bama thirikari ne indi tumikio kia kulika thirikari ne ni ukuthira mero witi na mbere. Profesa Kithure Kindiki Minister for Interior ilo naone sub-county ile naona division ile na dhahiyo huyu mbeterete another sub-county within Igembe South constituency nekie tumi oitu teke watana na muntu wetwa Gachagua na ikie tumi da mwingire ana bila nina another deputy president ora umbikiria ora ntubako bena mandu tuma kwenda tukiriria Kutoka kwa thirikari ne ronto tole ajinga isasa wa ugato kwa thirikari ne William Samoei Ruto para kuwa kwa thirikari no kianja aya William Ruto mwewe wa karatewe na mpango tukio kajenga kuona tutende kama kwa mkajo kama mwanchi tukuganjo kwa thirikari abukedere barabara cherami abukedere doko abukedere location yetu erwa itubibyo ndibikone kathirikari ko ure bukungu ayirwa na Ruto thai umenye bote mwaka huu tukaguta tukwelemo no tunai muntu urore akwina ngorure muri elibwe ukedera kurwe wetano no le akwina ngorure na mubira yule aje na ni mubira yule ukaringira ukaringira ore akwina ngorwe ingirie kana weto chorore omenye kieni chorore akwina ngorwe akina ingiria no rore ngorune ya Kenya ni William Ruto bena Profesa Kithure Kindiki na mubatewe mubira bayingirie akiaririo njukania boborithi burabo ariko kiumia kithiru mubunge John Paul na ureti aseri kureka mutuo yo unkumama bisana beta kenda na boba yukwa na atini babati kumenya kinyabati unkumanite no mwankana bajukue na kuku inaitumikia kuona ni ujukania bwa na weru ana bawita arora kukwethu recruitment ya beta ya utomba kwenda ngi control no utomba kwa chiani ibabu te kwenda hadi program ile transparent no tupate kama mwana kama chai atika mwana ogea arora recruitment na beta hadi recruitment ile transparent na ekuitikira na hiyo mno no tubautu tu bautu kwenda twanya tu lakini tugenda twanya tu still no bautu tu ngo kwenda kwenda tu yukumana ikenda mwana wojo aba kweko demu ndo wa arora hukumana le ingi twana ndo kwenda kukoyo kwa Yesu sifiwe ina mantonde ya karika na wembe bele ngiri ngiro report mapema odemu ndo kaua ne after sedi lantu kuiga ndo tukuinya process yonde kodira ebiro na ajire ko complain lakini dama ndo ya karika odemu ndo ole yeye yada ambira kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Kongi na kuni ate kamiti yo tumiribwa mbecha chia mwingi ndeni ya Senate ni ureti mbungi ya kaunti ya Tharaka Nithi retongeretwe ni Speaker John Babu Hukaranthi no obisi ya Gavana Muthomi Njuki betikanirie Burabakari Wairandu ria milioni 143 rira bethirite rikiongeleka kwa miaka mingi nduru tererwa Gavana bakinyelia boi milioni 15 akiba kurandurwa imbungi Antoni Kathenyanwa wina Chionkuluki.
Akĩrĩ bari mbele ya kamiti ya gũcũnkono tũmĩribwa kĩgĩna kĩrĩ thirikari ja kaunti ya CPAC, County Assembly ya Tharaka Nithi tongeretwo ni Speaker John Babu ni eleithĩte atĩ mpaka omri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongeretwo ni Governor Muthomi Njoki ĩna mũng'ano wa milioni 143 iria tinenkanĩrĩte kĩrĩ assembly ĩno na iria jithirĩtwo ikĩongereka kĩrĩ mĩaka ĩhĩtũkĩte ya kĩgĩna. Kũlega kũlũa kwa mbeca ĩno gũgĩtũmaga assembly ĩno kwaga kũrĩha mbeca kĩrĩ antũ bamwe bala barutere wĩra assembly ĩno. There's a total of 143,386,603, which was actually in the budget of the county assembly, the incurred expenditure, but the money was not forthcoming because it was not received from the executive. As much as Chairman, you are telling us about, you told us about the autonomy bill, you remember that there's a clause there that was added that the county assembly will receive monies on or before the 15th of every month, but the monies have to be allocated and deposited to the accounts of the county assembly by the executive. So I think that clause also watered down the issue of the autonomy. That's why we find ourselves in a very difficult situation whereby we have not received the money, but we have incurred the expenditure in those financial years. Then the pending bills now continue accruing because we are continuing, even today, Chairman, not to receive monies as per our budget from the executive. Aidha kulingana na Mutari Munene wa Mathabu, thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni erithĩte atĩ mbeca iria tinenkanĩrĩte kĩrĩ assembly ĩno nĩ milioni 15 ake. We are seeing a very big problem here because these pending bills, I don't know whether they will ever be settled. When you looked at the financial records for the county executive of Tharaka Nithi, Chair, they only owe the county assembly of Tharaka Nithi an amount of around 15 million. So you are wondering where they are going to get the variance from. Akiale speaker wa county assembly ni ya Tharaka Nithi John Babu ni erithĩte atĩ nĩ ũndũ bomu gwĩtia thirikari ni ya county mbeca ile italewa mĩaka ya ukabere. Chairman, you know, it's a very thorny issue when you engage the executive on the previous years, which money was not limited to the county assembly. But Chairman, you can guide us on how best to handle that issue. Maseneta leo bakiendekithia county assembly ni ya Tharaka Nithi kuthithia walanini na thirikari ni ya county kende gwĩtĩkanĩria mbeca ile batele kulewa na ikalewa atia. We need to see you engaging with the issue. Just originate correspondence, say this is what the Senate has advised, so that we put everything on record. Even your successors, when they come, they will say, this is the progress that had been made in this particular issue. Let them tell you that they are not going to give you that money. Don't just assume that it is difficult or it is going to be difficult. Because if you have the documentation and you put your case forward, let's see what response will come from them. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Alimo baje yasezi barutete mankania kulwame kithomo ethira thirikari etiandika alimu ngiri 20 barabarari kanyene kaintans ibameneretia uge wa Rais Ruto bwa kuwa gutina mbecha cio bandika ya bura Martin Mugambi au tutariria matheta ya alimoba. Rimo banjunia bara batari bakwandikwa ithirikari banenkanirite mwanka Dicemba atarikie thirikari etie kwa bandika permanenti kana kwaragania kithomo Kenya ngima kuma ntugo enu. That if a teacher has a TSC number, he is not supposed to work as an intern. Yes. He is not supposed to work as an intern. Yes. An intern is a member who is undergoing teaching practice. Yes. These teachers are experienced and therefore they are supposed to be confirmed like yesterday. Yes. Walimu power. Walimu viva. Viva. The international laws give that as it is, we should not go for internship for more than 6 months. So we are saying that internship is illegal and we no longer want internship in this country. Mogus power. Mogus power. Vare kanete taunia chuka vari ugai mogaro na watho ko thomithia batari bandike permanenti thirikari ko ringana na watho bwa ruti wira ndeni ya nthiguru ya Kenya.
we are not going to allow you to engage other teachers on internship before confirming these teachers. Yes. So the exercise you are putting from December to verify documents, we are going to storm all the sub-county offices to ensure that exercise does not take place. Second to that, the program you have for retooling senior secondary school teachers, we are going to boycott that exercise also. Watupate hata pesa ya kununua pampers. Today mwalimu ndiye anakopa. We are not going to agree with you, and we are going to tell you. We are going to ensure there will be no learning in the whole country, and we are going to ensure, even us that we are there, kama the JS teachers, we are going to stand in solidarity. Na tuambie, we are not going to teach, and even if it calls us to have a go slow in those classes, we are going to have it because our colleagues are crying. Thiei bameneretie mũtongoria mũgongo ndagĩtarĩ William Ruto na thirikari yake nyuma ya kuga gũtirĩ na mbeca cia kũbandĩka bakiuga gati mbeca thirikari kwaga nontu iriogo mbeca iri gũtinda gũtũrwa gũntũ kũra kũrĩ na ithurano binini. Na hii maneno tunaambiwa ya kwamba hakuna pesa ya kuajiri walimu, tunasema pesa iko mingi sana. Tumeona hiyo pesa ikimwagwa katika siasa kupigia vibaraka wa serikali kampeni. Tumeona pesa ikimwagwa kwote kwa jina ya empowerment, and this is the money that should be channeled to education to offer the Kenyan child quality education. They are saying there is no money to confirm our fellow teachers in the internship, while actually they are carrying on an illegality, and we can see that there is a lot of money that the government is setting apart for politics. Right now there is a lot of money that is being poured with the Mudende and the likes of nonsense in the politics. We require money to employ the JSS teachers. Mwalimu asidharauliwe power. Mwalimu asidharauliwe 17K tawe. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mogambi. Etithia ba bikibiki kuma thiro gaiti ba kuthetani kwa ngaratana kwa karia bakiwa ibethirite bakiyirwa bikibiki cio endu oteta lebona rwangiro karia bakiyo kiborete rwangiro we kamisako ya kwitha bakiwata mitego ya mbaba na kethira tio bakayukia sheria njerene cio. Dennis Mogendi gatumenyethie cio nkuluki. Ni uguabu kujirwa creative bonda bonda ntule ni athiruga iti gicone kyo bunge kia Igembe South na kune kumani na makarika ja wamba bonda bonda na badiuga utitaga ari kujukwa ne thirikari itwonete thina muno na okulugira security tuthina security kwana ya mweri muthiru turaiji bigibigi nyingi muno na nya bange bakioro aba mwankoko kinya thago mnejele athiru te mea bita bigibigi otege mea kuma athiru ina makarere na ka bita mawa no ntuno kirote kwa anto bete kwa bindoki bange bakingera wa kuthinja bange ene ya yomi biele bithiri gwe bigibigi rejigira onea ejirona muthako gwati we nyate mwa atemonjara na yengi none rejire nje ogyomi geke athirere manto ya kya kubwetheka kinya kwetweka kwe manto ya bwetheka winya kwetweka kwe amba bara uborisi batetora ko rairo wawo ko tweka borisi eto borisi eyo to tatisa daira manto ya thirere kipindi ke thirere yani nyamo amba bakeya kwa tweka barijera wawo akwa ko borisi bara batetora bali athira kuthukia mantu bonda bonda imwe kinyani semarandru ne womba gwethira woyete bigibigi eloni bigibigi eloni wethera woyete nure amana tano ntuko wethera woyete witethi na kwe wethera andiki muntu athane tu bigibigi rande kwa itethetie bigibigi ra yomba kuyo na tieku na loni etenda ko methi weyero bigibigi ugabwe bigibigi ra ringi ba usogithine ne uthime imunda yogendwa anarambe bwethwe ore bigibigi itha yiyirwe bigibigi bamo baomba gwethira gwetweka no ko bete nara bangi baomba gwethira kawandiki nende thaira ukwethira wandiki omba gwethira nuyiro bigibigi mwene atueraga yogia wiyiro bigibigi neo wika ndene no kaumiera ndene kwa kipindi kira ya mno manto yake ya kuthiata wa kumenya kaka waiyirwe bangi nabo omba gwethira yonto ya thai komba gwethira muntu gwetweka no kare bigibigi kwa tweka ende no mwa injare ga ito kenda bigibigi ya thiata bangi nabo ko omba otweka ende ubathania karo safi kwa tweka wa ko kathani bigibigi karo safi o save mwiri weta ke mone nara mone wa mwira bigibigi netere kwa tweka ka agora na te o teori kwa tweka ende o na imwiri ko twekere no save ra mwiri waku ko tweke we sawa mone akawa we
kobwetheria manto yange bubalira thirikari nijukirie tagaria nteto iji mbere ya marwa jarwa muta bajukia watho njarene ciao kankwenda gwira OCS na DCC na OSPD mawa ito ma tongelo security ari ventu kwengi ndona mbai kwe babati nau nenyana twari gofuatiliwa boya baba kutango iyo abalivu baba bato na bundo kisionda sibatikane. Dennis Mugendi, Weru TV, tuleni athiruga iti Gembe South, County ya Meru. Ngwataniro ya thinjiri kuma tigania West bekite muchemanio kuthoya mitaratara bekire wa mbere ya kurwana na iroria biorongo ni nyathinjiri baraba kurumira moritani yota mwingi makarika yaya kionekana kuongeleka bonene ntere iyo ibetikaniritie kuandikithia thinjiri bondi bokenda kwebelia nthangari mpempene. John Thiga ndovina riboti iyo. Meria bonde bakuma giciko bunge gatigana West bakuma ndini mwanya ibajeta makenda kuthondeka ngwataniro makenda gucokaniria rutheto amwe na makanisa ntere ino ngwataniro ena bagwitana rita tatiane West Clergy Forum nere tongoreretwe imukaririgite wao arita Bishop Isaya Naibocha tububwa kwithira kwina irregularities kire muture wa atumiria bamwe bara membi batete njira kidogo na tuona turi atumiria batiania no mwanka tutirimane tubwithi otongeria burabo kaomba ku regulate ria gwethera kwina irregularities ya ira ironekete itarari kulukite twithira tukiumba kurekebisha mantu yau yara yakarikire turekane ayo lakini kumaru ari nigenda tukarieria atagarike ringi batu turi atumire batiane na twina urumwe twatanirite amwe kukia kuoneka kwina onto yabu tugethera twina nafasi okaranthe na mutumiria na nara tukuona ate witabo ya kurigana na Biblia yo twatha twamuonelia no tumandiko arua mutano bwa kethera ngaratanite onto ne nyaburiku bwe barabo na kirundu mucokairie ni na ukiri bwinietie na aratumiria baba kuga ngwataniro ino igatetheria anene kuona gutire gutumiria ndeto itakuthiania na maandiko tabura kwithiritwo kuyirwa rimwe na rimwe ntere ino chetigane West ikuthite kwina ikundi mwanya tigania na onto bwale mesha muno kidogo wetina mbere kwa achungaji kana district yetu kana sub county yetu ya Tigania na ingotike onto butumite kinyari mona rimo ketha kwina indisciplines no onto bwa tumire bamwe lakini nkwenda kwa shua antu betu ba Tigania West mantu yatu ezita iko ya kwa discipline kila tumiria itukwenda ku fine tune kwambia nende no ntutukintu kimwe yamwe ya ile tono ndakulwa nya tumirira mwari ukira batata bibo zukuba ritanwa bakambiria kurita mantu atibugi na nandi ngutiga tungene ninkwenda kuhakikishira atumirira bonze batu tukabaithia ngwataniro njega na mpango mwega yo kuona mutumiria ena discipline inara tumiria baba kuga kumania na urumwe ruru kinya makanisa makethero mena urumwe kiri kwa kirira mbiombithi na njira ya kirutheto ngocokia nkatho muno no tubwa kuona ngwataniro ezi tiganye twinayo itukumenya twagwatanira makanisa zetu jageta na mbere gukira na tukomba kwithira tugita ku problem ira ithirite iri ndene ya community especially ana baba gwitwa Gen Z ibethirite bakiona gataka batiganiritwe lakini batu tulia atongeire na tulia atumiria itugwikira mantu ja mono tali wana barenja na itukumenya kinya bara ba universities bari akwikwijanja na itukumenya twagwatanira na twabakaria na kiugo batu tuli aja atongeria batigane tuli athenjiri ba Murungu tayari kudurungamana na betu na kubaritana mantu jakio kia mwathani nikenda bagakura bwega kiripotera nthu cia Weru kuma ntere chetigane West mbetawa John Thiga Kathoshi mwanya nontu bakona kanya gakwatana batu kindeto chietu chia ntukwerwa rinde tunanjire kinyanireti ona chielo amathithe tunanusu onbeto awini wa Kinyeru mwananili wetu amathithe tukobwerwa Purity Richard ogeta kuraya nyuma ya kaita gati kurayimo bango yo ankatha chietu na makena matiri